A da li ste svesni jedne, recimo, posledice po vašu vladu i po stanovništvo? Da ukoliko bi građani na severu radili ovo što vi kažete, a to već u veliko rade, idu recimo u Rašku, koja za veću kupovinu nije daleko, kupuju namirnice, veći deo novca se iznosi sa lokalnog tržišta. Uzmite, na primer, nekih 60.000 stanovnika ako živi na severu, pa neka svaki čovek potroši 20 evra u nekom srpskom gradu, to vam je već preko 1.000.000 evra manje za lokalnu ekonomiju u samoj toj zajednici i uopšte manje prihoda za samu ekonomiju na Kosovu. Dakle, kakvo ekonomsko opravdanje vi vidite ako predlažete građanima da odu na drugu stranu i da voze robu nekih 2 sata ili 3 sata i troše novac van teritorije na kojoj žive? Evo, sad ima tu mnoge stvari da pričamo o tome. Prvo, međugranična ili frontalijena ekonomija postoji u cijelom svijetu. Ja sam živio nekada u Švajcarskoj, ušao i otišao sam svaku, vikend za kupovinu u Francuskoj, bio jeftinije. I danas ljudi koji žive u Francuskoj ili idu u Njemačkoj ili na ono drugu strane, pošto nešto, mi nismo Evo, sad ima tu mnoge stvari da pričamo o tome. Prvo, međugranična ili frontalijena ekonomija postoji u cijelom svijetu. Ja sam živio nekada u Švajcarskoj, ušao i otišao sam svaku, vikend za kupovinu u Francuskoj, bio jeftinije. I danas ljudi koji žive u Francuskoj ili idu u Njemačkoj ili na ono drugu strane, pošto nešto, mi nismo uradili ovo da otežavamo život našeg naroda, Albancima, pa i Srbima, pa i ostalima. Ako zbog geografije ili nekog razloga građani u severu mogli bi ići do Raške ili do bilo gde, onda to je ipak, ja bih rekao, rešenje za njih, a mi ne radimo ovo protiv naših građana. Platimo i cijenu kad treba za to, ali nije to cilj da otežavamo život naših građana. Ipak, ima namirnice u severu, pošto ima... Kako biste se uporedili? Evo, ja bih vama to objasnio. Negde oko 40 mladih ljudi srpske nacionalnosti iz južnih dela i severa posjetili su njihove kuće, porodice, srpske državne bezbednosne službe i pretili ako ne idu iz vojske Kosova. Dan danas imamo mi policiju koji čuva 24 sata njihova kuća. Pa to dovoljno za taksu? Srbe, pazi, Srbe. Evo, ja bih vama to objasnio. Negde oko 40 mladih ljudi srpske nacionalnosti iz južnih dela i severa posjetili su njihove kuće, porodice, srpske državne bezbednosne službe i pretili ako ne idu iz vojske Kosova. Dan danas imamo mi policiju koji čuva 24 sata njihova kuća. Pa to dovoljno za taksu? Srbe, pazi, Srbe. Ugroženje Kosova od Srbije ne kvalificira za neku slobodnu trgovinu i te. Da, imam odgovornost za svega što se desi u našoj zemlji, ali ja sam odgovoran za svo stanovništvo Kosova, i u sever, i u južni del, i svugde. Mi smo kupali srpsku robu, ne robu Srba u Kosovu, Siriji, nego srpsku robu,
I to smo radili 20 godina. Uz te 20 godina taj novac je poslužen za lobiranje protiv naše priznanje. Odgovornost za svega što se desi u našoj zemlji, ali ja sam odgovoran za svo stanovništvo Kosova, i u sever, i u južni dio, i svugde. Mi smo kupili srpsku robu, srpsku, ne robu Srba u Kosovu, Siriji, Vojvodini, nego srpsku robu. I to smo radili 20 godina. Uz te 20 godina taj novac je poslužen za lobiranje protiv naše priznanje. Više nego to, za kupovinu oružje u Rusiju, u Moskvu. Vunin ide često tamo i plati te avione, migove, to i to. Nisam vas razumela. Više nego to, za kupovinu oružje u Rusiju, u Moskvu. Vunin ide često tamo i plati te avione, migove, to i to. Nisam vas razumela. Ovo sam ja. Opet me niste razumeli. Vaše ime, kakvo je? Kako je? Fino, ja sam zadovoljan. A krajnje je bilateralni odnosi, znači... Pitaću vas još jednom, zato što predsjednik Vučić to stalno ponavlja, skoro svakog dana. On kaže, ukinite takse i sešćemo za sto. Pa kaže, slabo malo čujem, pa slabo kopča, pa nemojte se ljutiti. Ne ljutim se sad. Kopčanje i glavu. Ne ljutim se.